Nyuma y'iminsi 15 inama y'abaminisitiri yemeje yuko umujyi wa Kigali ndetse n'uturere 8 bigomba kubahiriza gahunda ya Guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Umujyi wa Kigali n'utwo turere twakomorewe. Iyi ni ishusho ndetse n'isura rusange y'umujyi wa Kigali n'utwo turere 8. Ibikorwa bya leta ndetse n'ibikorwa by'abikorera rusange byari byafunguwe. Intara zigenda mu mujyi wa Kigali ndetse n'izerekeza mu ntara zari zakomorewe. Byari ibyishimo ku bagenzi, abakozi baba ba leta ndetse n'abakozi bikorera. Guhera mu gitondo, ndavuga isaa 10 z'iki gitondo, uyu munsi ku wa mbere Kanama 2021, mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali urujya n'uruza rwari rwose berekeza mu kazi. Ku rundi ruhande abakareyemo bataha. Uko amasaha yagendaga yiyongera akura, umunsi usoza kugeza saa 12 z'umugoroba ku isaha ya nyuma y'abemerewe kugenda mu mujyi wa Kigali, ni ku rujya n'uruza rw'abantu bavaga mu mago bajya mu kazi ndetse n'abandi bataha. Tarifa yakwegeranyije iby'uyu munsi wose. Imodoka zitwara abagenzi zari zemerewe gutwara abantu 50%, mu gihe abakozi bikorera ndetse n'abakozi ba leta bari bemerewe kwicara mu biro ari 30%. Serivisi rusange zatangwaga nk'ibisanzwe, mu gihe ingendo zijya mu ntara zari zemewe ntibyari biherutse.